Abrangsi Hills Sams Karbi Anglong Kelang Arada Phan Nini Birda Thanbang Phiding Merong Hang Pipen Kardong Pajar Iklo Nona Birda Arjupon Iksine Kiruni Police Station ka parlo West Karbi Anglong Jeng Kharong Piarong Ingti Hemazar pi Kathe Teron pi Alang Likeso Ningkan ke Thompleng Tanglo Alang Likeso lake Paralyze Akeso Pusi Nang Chethan Pon Lapen Nang Kachethan Donateng ke Alang Li Thangnat ta Sorkar Pen Sitame Akerap Long Nun Depi Nang Pusi Nang Chethan Don Lapen Karbi Anglong Kachari Bom ke Theki Dinga Tuma Phan Chuning Ripon Pado Kerap Nang Pia Son Teme Parji Pusi Keso Det Kathe Teron pi Alang Li Karbi Anglong Kachari Bom Abang Phu Abang Pia Tuma Phan Kerap Nang pi Nang Pajira Son Teme Parji Pusi Nang Chethan Don Lasi Kumat ne Abang Phu Bang Phi Jongsi Ning Keme Kerap Pajir Ikji Pute Alang Li Supo a phone number Lapen ke Alang Li Supo Amen Samson Ning Ti Pusi Birta Nang Pachini Don Amos Inti Report Hills Time Karbi Anglong Lipay ki so gaya ding pilo lang nang jen ta lang lo akhai lo poni sa pon thik de lo tangka ka be jo arleng on na chelang lo dan chelang ane chelang lo andara pen akimi kilang dami phane kun ide lo khai lo kilang phane asi aki hai siam apan si ning che thelo asap suret sa nang rapo si kilang dami Oke so bang phi amen kosan igne Kathe Teron pi apen arong ke amtere non ke dobom ke pirong apen komentuan ningkan ben si la pesan ke so chilong lo apen kono na sila son kachilang dam dulu ma apen apen kopi siang theke klang ke suamen apen kalbiaron asana chekem ma apen non nang litum labang so ke so kachilang je phan kopi si lam the ka pacheni dunji Benang linan cetan ika. KAC Ben Kepang Dak Pontet Asad Lang Ki Una Tuma Phan Wareng Awarsai Pekpon Chokchepu Ongbir Teron Kachisong Tin sardin baklu nan kipi kita kipian alam bang esono takuri kelong tumke mane puthai bedalo mane kosono eter la certificate nang leli mati la certificate nang le 230 nang le lo mama eter ke pas bulan ke pas de ke minon la hai tum lata amen ka bitum si private ke sakuri kelong उनके लास्ट अपन तुम रिचेक पूरा हो तुम रिचेक अलार्म पुलाई तब रिचेक में पास हो उनको ओएमआर कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम के रिचेक सिस्टम क्या है आपको रिचेक सिस्टम में दो तमें तुम हां नपक लांग नंगी जे क्वेश्चन ती रिचेक के आपकी फेल पेन आपकी ओएमआर बेस्ड तांदे पेन कौन से मार्क के लोग लास्ट अलार्म तब फास्ट पेनेलो इनके नितफा इनके सिलेक्शन प्रोसीड्यूर क्वेश्चन ती का सिलेक्ट मार एक बार पोस्ट का सिलेक्ट तुम हां आज प्रोसीड्यूर में लांग ले दारे अमेन पी लो कट ऑफ मार्क कौन पेन के फोन मार क्वेश्चन ती का सिलेक्ट मार लबान तुम हां नपक लांग नंगी मेन करा लो salah bangso long ente pini kenam illegal songsi kido puna li kahon thedo ma kahon thedo sa ton dong se langdam pe karo marna paklang place selection procedure na paklang pe tum la jong dam me lo an ke ni tum la list long su 30 ya list long ke pass dek tum ke long le tum si yong long le ateng lo ko la list long 30 list long ke do tum ke ka bi tum si non sakuri ke long tu a list an long do 30 jon ke pass tum a list do ke la non la khoda ka bi tum se non sakuri bain ke long tum ke ong Nanti la bangso kota education ni man pilo ku bangso ke pilo pura mane lon tong ta lason bribe system me pene bom te ni tum ke koson ke charlie binong tum ke sangka avelo engla Ongbir Teron Pen KAC Phan Akoi Kipi Alam ke Ahopali Pu EM Amar Singh Tiso Pen Phirang ke Amai ke Pha Ongbir labangso kajiamam semua konsil kan ke yom ponde FQ dia tuan si satu lagi pipot FQ na tuan ke satu lagi bang pipon pit ko bang ke pacubaya lah apa kalam kali adhe lada FQ na tuan kana merit basis pensi itu labangso akon na bang ke pipon
lapenalang ni yongsi sunglor pen lapenalang ni yongsi kacini do pen yongsi duplicate sanginya kuno ya kuno kacini do pen sunglor pen salang kuan ke kulo tante top je pen dak kulo nang kulo tante nelitung sortara rona tengker nelitung inside pun lapenalang ni Kalian lo otonomas konsil akan aku ikipon dia tangka ke emergency satu ikipon dalam lapor kali yongsi alam ni yongsi tangka ikipen nilai kalian lo otonomas konsil panang ekor yongsi nampak lang heke pulau tante nilai tulis kami tulis gas ipon ko lapen aroma emergency alam ikan bangsai pun. Tapi aku jasa pen non online pen, usahanya non 559 apus, contractual posta, online pen, tiap ke pas tang apun, as kami non online pen apply uno, klasi kami nanti tu project pen, la 559 apus dah, jadi tu, oke sih ini yang bongkar, apa yang dipon. Tapi ke ini tu chief minister sudah announce no dia non teacher adan ke all sama long lagi lag sibak apos lagi tu sini ini teacher kalau yang long kan sudah suri ini bak teacher adan ke dak sudah nangtang lagi kusi ini ke konflik lasi teacher pun tangan tum apa bang ke pada appointment ke long le jadi regularize kapuri le jadi ko bangke di bidang itu basi langsung ondil teron abang kesenet peta bangke pasang radapan ke percobaan lam ke pamang walam lapen ke cokselam langsung ke jai pon ke pon alam bangke late indikar yang nongton mas konsila yang pinrem lo tapi ini tuh tangka yang dari satu lagi pipon lama ke ini tuh polis kias pipon si alam bangsa itu Sir, ala onbil teron ako nang kialam jong si kumane dukok nangklang rok pulo de dang itu autonomous council hin ben kini kangsai autonomous council hin ben mate arona ting ben se ta kin sai kon jong si dukok along sa kami judicial dukok jong si dukok pulo na lagi arona ting ben lagi sai kon tapi ke sapuri ki pia jong si kami lada ke tokra dukok mane jong si false certificate ke chok se certificate jong si pilo pulo nante labang ke arona ting ben sai kon ko asapuri ka than kon per ko labena ko katex kami bang arona ting ben gen kon Sarnon manali tumlong record labuson ke avelang boje kumane tet kiun munit si eponya long nulok to ba fake documents to labuson Ako sapuri kipi ano kami lagi DLF lapen ke pas asartinya na bang lada nang jomal beg nani nang submit beg nani lana fixi with appointment people no 559 apos kipiya danon online kan bongomen basot isi alam litung lada sardugan ng people ko basot isi litung da ingchapon ko basot isi appointment ke people ko lapen ke jongsi mane jongsi fake certificate jongsi pilo pulo da lake empowerment committee tu ola tumulong si ago kada ke handam dan nang nyumalo jongsi dilihat lo yang pakai saya pun pakai ini itu kalau yang mau untuk mas konsil ke education lagi nabang ke merit abang ke merit list ada yang sini itu biponi tapi yang merit kau itu pakai itu bipon ke education nabang ke jadi itu kompromis sendiri. Mana
পরিবর্তন পুকে আলাম চথাং কাচিং থুর আবেলাং লাসনসি মাহামেয়া কনস্টিটুয়েন্সি আরলো নাম্বার সিরকে প্রাপলি মিরমিলি আসং এলপি স্কুল পোলিং স্টেশন আরাদাতুম পিনিকে ACEM লুনসিং তেরন ইলেকশন আদিহু তোয়ার কিমি নাংসেমার পিপো dolong akimi nang semar pipo pu radaphan election adihu aphong radaphan lamchak kachipite kangpen pini arnian ta thangnat kaching thur asai ke claim pi kavedet ajoksi pini radatum aning kipung pen ningduk chepaklang pon bontalahai nang kahumri nang chepaklang ke election aprang radaphan kacho baimate nang kapamang huwa phan chotlo isi radatum aning kidupen apai pipon lasimir mili PS atowar pi lapen kachiroi rong pi arong along dakharu aroi adolong non MSC anghoi kilik aprang jongsi nang selok pipe pulote MSC anghoi kilik bachipati adi huke nilitu mirmili PS aradatum ke nang chirap chito dunthek thelo puta radatum aning kidupen herangke athengno ningje nang kasalam dia awar sai non anta claim clipina lang le sarlun sing pusita kasi non nili tumbang kela kacuri rong bangsorong lake dong muka kahi thipen kahilo kilometer isi bekulu arong lapen kilometer hini kahilo kachiroi rong pia rong henlo pini arnian tamir mili PS aradatum BJP pariwartan chechardun de pinlang election aprang rong atowar nang selok po puamen pen batai pli batai phos selo nang survey mate nang kipun aphan kewang lapen MP election aprang dolong nang selok pipo pusi EM lunsing teron dokmuka municipal board chairman VDC chairman lapen engineer atum pen langdam si dolong aphan estimate en ponlo nilitum las bangso adolong ko anan ningkan pen ne hodak la so rong boche pen nilitum rong la bangso a check adolong pen si khelat bom sita me non government doko kapi nilitum government long batai ke cepat dukdun pen api EM lonsing sar tala bangso adolong nang pipo po ke cak batai ni thoma amena wangsi ta bangso adolong nang selam pipo po ke cak dolo mon sita me non puar ni sita me ni jok khong ta som ker kelang asi nilitum la bangso aku thak ta ningduk lo je EM lonsing sar ka cak eson so ni vet dota la thang ta pleng plela kasi nilitum la kachiro rong arado ana bangke la so ni akisung bangke non mat emergency dolo bangke tong sepot pen jong si rolling government bate yem sarta number ipon pi potang te nilitum la bang so rolling government long kachi dun jipan bangke nilitum mathanang kokbo ate ke ko anpe nilitum non ninkan proxy ne kep alang long chelang dun det bachi dun det apik kita nilitum thangna dawar seta la bang so arong pan bangke nanglang lepin lang posini litum ci thai damlo Pini June 1, 2021 arni Karbi Anglong Autonomous Council Principal Secretary Akimi Mukul Kumar Saikia ACS Aphansi Hill Area Department Dispul Pen Akimi Arpu Kepekpon Pini abirta lapuan si kanton pon iglo domi thakme